Sanibonani kuphi nakuphi la kufuneka lombuzo njengamanje ukubingelela yena-ke kumathinta ecebisa intombi zomgqomela emihlaka abanye zibaqomela imali uthi wazi phethe lana ngifayela le Maskandi laphana ngeneza kwethu njengoba wazi-ke ukuthi sithi ngalesi khathi sithi #short podcast lapho khona-ke sikuhlaziyela ezenzeka kuMaskandi kodwa-ke sisuke sibe nesihloko esiphusile noma esiqavile noma-ke esiqondene naso ngaleso sikhathi-ke inkulu indaba kaThibela bafethu kubukeka engathi usengena shi empini yabaculi ababili baziwa njengomthandeni nokhuzani lapho khona-ke engathi izimpi zikaMthandeni nokhuzani engathi kakhuzani seyilo uThibela manje uyena impela-ke osebhedla ulaka ngendlela eyisimanga uyena-ke osekhombisa ukuthi impela sewumculi njengamanje ukhuzani uthule-ke njengamanje kukhuluma yena-ke uThibela esingazi noma into ehleliwe noma into eyenzeka ngenhloso. Izolo-ke kuphuthwe ividiyo lapho khona-ke belandela igcokama elisha-ke ukhumbula ukuthi igcokama elisha izolo kube sekuvela iy'thombe ey'ningi lapho khona-ke kuthiwa lifitharishe khona imeya kazwelonke njengoba-ke wazi ukuthi liqophisana nokhuzani-ke unokufitharisha uLuvi kodwa-ke igcokama seliveza ukuthi-ke limtholile naye uLuvi walo-ke okuyimeya kazwelonke. Kanti-ke kuvela ukuthi imeya kazwelonke ibiyofaka engomeni le ethi amajida le ethi ndoda umkakho usedumile ko-TikTok ihonga amajida kalangayo. Eyi angakezwa ngane zakwethu amazwibela angakawezwa kodwa-ke ngiyafisa ukwazi-ke ukuthi imeya kazwelonke isebenzeke kanjani laphana. Siyafisa ukuthi-ke i-combination le idlabani. Kanti-ke into ekhulumisa uThibela laphana-ke uthi uThibela sithe siyokhipha ama-CD enkosi uMaskandi kodwa-ke sasesilandela yena-ke uDuniduni laphana njengoba-ke ebeya estudio eyo-eda le ngoma-ke ingoma zigcine ngolwesibili ukufakwa okhozini kodwa-ke sesobona nge-corruption ukuthi ingakanani uma-ke kuwukuthi le ngoma ingenile laphana ngoba amajida afakiwe laphana uma ukuthi afakiwe awanayo-ke uLuvi lo mfana imeya kazwelonke kodwa-ke aplain kodwa-ke uma ngabe sekukhona lawa nemeya kazwelonke kuyobe sekukhombisa ukuthi corruption iningi kangakanani e-South Africa wasithi-ke imshovo angakwesabi. Umbuzo wami uthi-ke uThibela yini esimenza ukuthi angene shi empini kaMthandeni nokhuzani? Ngabe usewumculi na noma ngabe ududwa ukufitharishwa uyena ukhuzani njalo laphana-ke kwi-album kodwa-ke kubukeka engathi ibandla lasemdletsheni noma lezi ey'hamba nasemdletsheni ziy'thulele nje zenza into yazo ngalesi sikhathi. Kanti futhi uzokhumbula ukuthi zayike zasho zathi zona ayisinambanga azifuneki ukuqhathaniswa ngalesi sikhathi sonyaka. Kube sekuvela-ke ukuthi-ke igcokama impela vele lifitharishe imeya kazwelonke la iveza ney'thombe laqinisekisa nokuthi umfana ulitholile itoho. Siyafisa-ke ukuthi sibongele nemeya kazwelonke ngokuthola itoho eliphambili. Akekho umuntu obengafisa ukusebenza nalabaculi ababili kodwa-ke obekuphutshukele ngakuLovu sekuphutshukelile nakwimeya kazwelonke sekushiyene khona impatho ukuthi-ke beyiphatheke kanjani. Mngani wethu ngiyafisa ukuthi uma uwusuku lwakho lokuqala la ngenzeka uzodineka kodwa-ke ungabe usasithuka sale ususicebisa ukuthi-ke senze kanjani. Ungakhohlwa ukusubscribe-a, ushare, uphinde ucomment. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi i-CD yakhe ukhuzani yaphuma namhlanje kusasa-ke kufuneka kuphume inkosi yamagcokama. Kubukeka kuhlehlile ukuphuma kwegcokama elisha esingazi-ke noma kuhlehlile noma kufuna ukususwa uchungechunge. Kungenzeka ukuthi ingoma zizodedelwa khona namuhla, kungenzeka ukuthi-ke zizodedelwa emva kokufihla kwabalandeli bakhe omunye wabalandeli odlulile emhlabeni laphana kwezegcokama elisha. Ngane zakwethu ama-CD ayobe etholakala kwaMayimayi ayobe etholakala naseThekwini laphana-ke e-workshop awakhe ukhuzani ehamba phambili. Kanti-ke ngabo o-Decalbot bathe ngeke uze uyisola. Saphothani ngane zawethu kuphi nekuphi la nikhona ongagumba amane omhlaba nisaphothe eyakokhuba nikhombise uthando njengoba-ke nayo ikhombisa uthando kini. Umfana wenu-ke umathinta wacebisa umthando ukubhubha. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe.